I'm going to tell you the legendary tale of Billy Colt. Billy Colt was the top of the West, a true bounty hunter. With all the cool stuff a bounty hunter would have: two Colt 45s, a fresh pair of jeans, and his new Snickers. He was beloved by his fellow citizens and feared by his enemies. Even though all of this, Billy never smiled or showed any sign of emotion, except a lack of mercy against his opponents. Billy's wife, Adeline, truly loved Billy, and Billy loved her. But Billy didn't show. He never told her that she loved her. Jeg laver mad til dig! Skat, din aftensmad er dejlig, men den eneste rigtige aftensmad for mig er død røver. Billy wandered the whole city, searching for an opponent to shoot. And when he got to Lombard Street, suddenly a wild and fearsome thug attacked him. Jamen dog, er det ikke Billy Colt, der går der? Bronco Bob. Bronco Bob, du skal betale for dine forbrydelser. Jeg har stjålet din hest, Kelly. Har du stjålet Kelly? Billy Colt and Bronco Bob decided to take a challenge. On the third mark of the church's bell, they would shoot. Billy was hungry and he needed to get home. So he wandered the city, and when he got to a street corner, another wild thug attacked him. Billy clearly didn't show any mercy to his opponents until later that day. Hvor er Billy Colt henne? Jamen dog. Er det ikke selveste Adeline, Billy Colts elskede kone? Vil du have noget mad? Jeg vil ikke have noget mad. Det eneste jeg vil have er hævn overfor min gamle rival. Jeg har først med noget kaffe. Han slog... Nej, jeg kan ikke først med noget kaffe. Han slog en gang min bror ihjel under en røveri. Er du klar, om jeg? Nej. Jeg er den hårdeste forbryder i Vesten. Billy Hardwood. Okay? Og jeg skal finde ham nu. Hvor er han henne? Ved det altså ikke. Han gik bare sådan lige uden varsel. Jeg havde lavet mad til ham, og det helt... Så skal Billy nok få en overraskelse, når han kommer hjem. Det gør han også. Jeg giver ham. Gør da klar på tøjen, snuske. Aftensmad. Nej, Adeline, hvad er der sket? Hardwood. Danny Hardwood. Jeg har prioriteret forkert i mit liv. Fokuseret på min ydre, skal ikke på det indre. Nu er min kone død. Jeg kan ikke vise, at jeg elsker hende. Jeg vil leve mit liv anderledes. Billy realized what he had to do. He needed to find Danny Hardwood. But this time, the procedure would be different. He wouldn't kill him. Danny Hardwood. Billy Colt. Du slog min bror ihjel. Altså din kone ihjel. Du skal bøde for, hvad du har gjort. Et dødstuheld? Nej. Jeg er en ældre mand nu. Du kommer i fængsel. Vi kan ikke for satan! Hvad har du gjort med den gamle Billy Colt med den hårde skal? Han forsvandt med min kone. Jeg vil ikke i fængsel! From that day, Billy Colt was a changed man. From now on, he would dance criminals to prison instead of shooting them in the head and watch them die. Yes, he was a good man now. A fearful man. Habibi. Jonas! Habibi.
Lady Hardwood. Billy Colt. Ej, det var ellers perfekt, det der. Lady Hardwood. Billy Colt. Du slår min bror ihjel, og jeg slår din kone ihjel. Du skal bøde for, hvad du har gjort. Æble!